रेशमी अगत्सरी रेशमी ये भगवती निबंधा अगत्सरी अगत्सरी ये कंपनी निबंधा उमामोमी रिया रिया तनुनसु अंदर को पोस्टर मिलने अगत्सरी Lakhipur Khuman da ICDS Nongthombam Bijeta Devi harao mayam punamak na engonde felicitate to wai tamak thagachari aina te proud su jam feel to wai maramdi Singerband se ekhoi mama gi pokfamni schooling di ai 2006 ta passed away metric 2006 ta passed away dui matungda 2008 ta HS higher secondary cotton college te passed away the same year the 2008 the common entrance exam CEE clear to na GMC Guwahaty Medical College the MBBS madu the post graduation to complete to aina 2013 the MBBS passed to hi 2018 the PG in obstetrics and gynecology passed to hi post graduation to the aina Nolbari the hospital Nolbari ki hospital ma ta thabak to the aina masana feel to ekhoi north east ki female kangu se mahila kangu se masada moi masagi family da jamna importance bi khoi gi kaigumba anaba kariba already moi tu importance bi de moi gi family do hana importance bi tuga karigumba cancer gumba achoba anaba ga already moi achoba hospital da challaga treatment toge chennai vellore da challaga treatment to khoi suggestion pi rasu moi treatment toge khande madu khanna aina hujiki cancer gynae cancer de super specialization toge hena decision lo aina khanba aina all india da third rank lakpa ngamadi ati ningsu lakpa ngamadi difference di hona badani hona ba mathota ekhoi kyam kanna hanoi madu mathakda ekhoi gi result se pura completely depend hoy hona jadi kaisum possible natte hujikandi internet su jam bhajan available hoy almost every place the hujik internet connection de internet de aphaba information su loba jai phattaba information su loba jai aina suggest to visya internet se aphaba information loba use to larik pa baga ekhoi young age de aphaba good habits sing se develop to base jam importantly good habits side de ayukta ganna hogatpa jangna tumba aphaba chakhinjang chaba nutigi yoga exercise to movement to base aphaba habits young age de develop tawrati ko na chalaga ekhoi diabetes hypertension heart ki anaba sing se apthok bajai aphaba habits develop tawrati ekhoi determination su strong hoy ai hujik next 3 years either Tata Memorial Mumbai natraga Kidwai Memorial Bangalore da tambai wakhan khalli tam loiraga ayam kom halaga north east ki society da serve to ga ina wakhan khanjari mayam punamak da maduri khoramjari ashirwad to ai phone number se siga thambi damge mayam ki kaino problem ga lerati I want anytime contact to bajai